Ya, Joyce, umekuja kunitembelea? Karibu sana huku kwangu. Karibu. Ama siku, umepotea sana sana sana. Siko. Asante sana kwa kunikaribisha. Imekuwa muda hata tujaonana. Mambo ni mengi. Leo niko na mushene. Ushisikia mushene? Hebu kwanza hata nipatie kikombe ya chai. Kwanza nikunywe nikupatia ngemo. Ni mushene mingi. Asante kwa kunikaribisha. Washiko, asante sana kwa chai. Sisi tuko sawa, watoto wako sawa, bwana wako sawa, pia mimi niko sawa. Sasa unakumbuka Wakirethi ule mwenye tulikujenga na yeye huko kwako ile mara ya mwisho? Wakirethi amebadilika. Tangu apate kazi, anaamka asubuhi, anaenda atayarishi watoto, hata bwana amtayarishi. Unasikia? Kwake apikangi, bwana anashinda akiteta, hata nyumba ataosha, hata fanya kitu kazi za nyumba. Kazi tu alipata kazi, anatoka asubuhi mapema, masaa 10 asubuhi, anarudi saa 4, anapata watu wamelala hawajakula. So bwana ni yeye anapika, anafanya kazi zote za nyumba. Una imagine? Iri huyo. Kuna mwingine wana hapa juu, anaitangwa Wamukamire. Niamke, anaamka masaa anataka. Yeye amke, ashinde amekaa chini, kazi ni simu, hatafanya kazi. Hata Iriyo anatoka anaenda anatafuta kazi. Hata anachelewa. Simu, hapiki, nyumba inakaa tu vile inataka. Hata bwana hadi time atoke kufanya kazi, ndo akuja apike. Anafanya kazi, alafu anakuja apike, asafishe nyumba, nini. Hebu imagine, hata sio hiyo. Wamakami, mambo. Karibu. Zama siku. Na mbona umepotea hivyo? Sasa na tu unaishi hapa tu karibu na mimi. Sasa unakuja tu unanisalimia. Tuko hapa na nani? Na wa Joyce. Sisi tuko sawa. Na siku hizi umekuwa tangu nikuone juu nimekuwa nikuona siku hizi. Mtu hard working sana. Na napenda unalisha bwana na unamfulia, unafanya kila kitu. Sio huyo. Hakuna kitu anafanya. Nyumba tu iko hivyo, guy. Hata utapitia hapo uone chena kuambia uone simwekele. Uenda hapo tu hapa hivi juu, hapa juu. Utapita tu pole uone nyumba ni chafu, hata hapangi. Afuliangi bwana nguo. Afuli makelele tu guy woi. Guy makelele tupu. Ukiingia kwa nyumba na kelelesha makelele.